Namar ka jingdon kam ka babunba ban pentelun ye ki kam jong school hak sinong lum umpi kabalatip kum ka persara secondary school lum umpi kador bar sinong hak jingi trailang bat ka umsning town dorbar kan penlong ye ka fifth carnival fest 2000 kabalong ka tamasa bandon ye shibun ki jing penbernya na ka benta ki paiba bat ka jingmi na ka tika tamasa on senyang shikani ka school ye gani tamasa labu ban penlong hak ki lais ki lenter bat on sedang nadu ka arpo nyaw bat penkut ha ka arpo khandai terik ujemang arjar arpsan kumban syukdo khandiat bagani ka school kala nang la aban ai ka jing sekri se ki pajba ka than lengba ka jing ai jing hikai ye ki khun ki khti jong gane ka shinong bat kumjuro ki khana ki bawan na ki pat ki shinong ki ba mazan kini ka school kala ya lenti mental arpo prasnam nadu balasang ye ka house nem shejar khandai spa khandai punyo bat kala dep ru ban rakhe ya ka jubilee rupa lane ka jing rakhe ye ka jing dap ka arpsan snam la aruban kedo ba ki khana school menta kila nang kiu kat banang mi kisngi bat kala poir kapor balhab ban kentiu kerdan ye kini school siaka secondary section Henry Ginoi kai ki batung ha kini school kidai ki bak school managing committee kadang hab ban sim ye jingkit kli nak benta ban siu ye ketulop bat om tang ye kino hikai jong secondary section ki bak managing committee kan hab ban sim ye jingkit kli ya ka jing siu tulop Henry la thungru ha ke LP bat UP section lahab ban thunghi da ka managing committee namar ginong hikai ki bayo ye jing siu na ka SSA kidang don dang tang laingut kadwa ki wipat lahab ban siu da ka managing committee ban yebit ye biang ki khana school ban yo ye kanang gastan ka babiang ha bakrana lor ka ne jing penlong ye ka carnival fest ubabu ron shan jerwa ubu headmaster jong nek school nang ta uba George Dekhar ubu secretary sinang ban ka kong PN kurba ka bari secretary jong ka school managing committee kila kentu ye ki palba banwan cengene ka tamasa banirap ya ke school lengba ke jinglet penbernya sia ketika masa uba George Dekhar haba pentip ye ke jing penbernya mat ke jing Yakob ki balabu ha ketika masa ki kentup nadu ke jing Yakob shat hak arpo praterik bat ki besyajit ha ka first round kin hab ne khon ha ka sngi ke babot kata ha ka arpo khandai terik ke badi ke sngi penkot nang ta ka hausi bumper ke balabu ya ka khusnam da ka song pisa ke ba arpo hajar tengka ha ka arpo praterik bat ka khusnam ke ba san po hajar tengka ha ka arpo khandai terik ke badi ke sngi penkot Kindon ru ki stol ki balabu ya ki jajing bom beper ki jingdi beper bat ki tiar ki tar bandi ki ba om judo kamyo hakathan nalor ki jing Yakob ki khalai no sep bat ki stol kindon ru ki jing penbernya na ki nongwai ki ba pau jong jela kumjuru ka jingwan poi jong ki nong sha khot ngobha ba pau jong gathan We can get ashpa an address how we day with the school. Nade headmaster juga secondary school Pesara. Ya kini ke school laseng house nem si hajar kena ispa kena pinyo. Mentah kini ke school lakan jo arpo prasnem. Ila de berakhir ya kini ke school silver jubilee. Di mentah ki kena school ha kini Pesara ila dan kumba arspa sapa prangot ki kena. Kino hikai LP kidon sangut arngut kidai kino hikai SSA laingut kidai kino hikai kiba kadang siu kelop naka MC belatung naka MC inang tanah UP kidon laingut kino hikai arngut kidai ki SSA but iwe kidai fourth teacher but laingut kidon haka secondary ke secondary kadang day kebetulan buat siu kelop tang naka MC nyempat don keno ke jingerap naka sorka haka bedai ke secondary level di ngapan pau ngkong ke jisungu Akbidai bat kador barsnong lung umpi kabel organize ya kenika fifth carnival fest kaben selong HOR kunyo aku pra akanda sibenta organize kini nak benta bahkan yo ke fun nak benta kan school jungi hangi la msiu tulop dikino hikai bat la bangin penan kam sibubun ba benta akbidai jinon kam school markani ke school Pesara kada dan kam sibun ba jingrap ini kujingan kam kibangi kino hikai dan kam dan pentelun ya ke kam hakani ke school dengan tarung air kajing kaji sungu ya ke umsning tahun terbar kebal ayah ke jaka dan pelong ya ke neka fifth carnival fest lem lada kam ayah ke jaka mo ketika tahun terbar kelong ke basyam sistem kelong ke basyam juga hadu kata dengan pelong ya kali ke fifth carnival fest kalau punya
ketika dorbar sinong lum umpi sebentar belai member jong MC berpenyak ya kenika school besra ting ai kajing belai kelum ya kenika organize belum kiba sempang hadu kata bangela bakin pen bes bela bakin train ak bentar di kenika school kiba nawat lat kelenti kunu kan bakin TV kenika school harbede jinan tam duun ba nang ba ila bakin pentlun ya kakam syakam kumban pentiap IP barok và Darbar Sinong Sing Lu Umpi kan organize ya ka Fifth Carnival Fest arajar arpusan kawan sedang nadu ke arpunyo nang ta arpu pra bat arpu kendai tarik jong new benai mentau blai me arajar arpusan ki kani ka jing pelong jingi ya kani ke Carnival Fest kum sibenta ban nyerap ya ka school persara kebadan hapo ka Sinong Sing Lu Umpi namar bakum bangi layo snow bat ni latip yang ba jingkren jong i headmaster jong di school ro ba kading ya school ka lasrang ya kanadu senam sejar kendai spa kendai punyo hendai kumbalong menta ya ketika school jong ka lower primary bat ka upper primary ba ilayo ya jingsiu na ka SSA hendai hakabni bat ka secondary bat de adu menta ka jinglut jingsap nene ya ki tulop jong ki kai bidang dei baik ke jingsiu baik na kaliang jong ka managing committee bat na kaliang jong ka Sinong eden na takadaw sibun gi jinge ke ba na kaliang jong ka Sinong kay kendu akaban sil tulop ya kinong ikai tiba bat gi jingon kam jong ka school ke bawang na kasi eden na takadaw na kaliang jong ka Darbar Sinong harkat ka jitre lang bat ka Sing Town Darbar ni lala mentelong ya kani ka Fifth Carnival Fest ki kendian kumbangan pensengo pi ipai ba ketika program jungi ka sang ka arpunyo terik bat min pli ketika program juni haka por live ji haka arpunyo terik bat haka arpu pra terik kan donru ka dancing competition haka ba ka first prize kan long chipo hajar ka second prize kan long san hajar bat ka third prize kan long lai hajar tingka ti hadian jong kata haka por pra ji haka ka si kan donru ka bumper house ka ba arpu hajar tingka ti haka arpu khandai terik pade kandon ka final round jong ka dancing competition nangta kindon ru ki artist iba wan ha ketiga si ban penbernya ya ki pai ba kum i kraw umdor nangta i Munich Walter Walang nangta otei bat kindon ru ki DJ kum i DJ ki ban pen singai ma pen suchet ngi ha ketiga si ha ka art book ndai terik ki nalor jong ta ki don ru ki stol ki ba bunjai iban penbernya ya pi ki stall kilong kum ki popcorn sebat cotton candy nanta barbecue traditional wine kasi indigenous food nanta ki kid fun play nanta ring the goat sebat kiwi ban penbernya ya pi kata gasi ina kali yang jungi ka Sing Town Darbar bat harakat jong ka Darbar Sinong Sing Lumpi ni khot ni we pi baro ki pai ba penyawan ban sakilang ya ketika program jungi kum si benta ka jerap ka jungpi le singila ban kentiu ya ketika school ka jungi harudi bat ki jingdon kam jong ka school ka jungi dengan khot ngawe re pi bar phai penyawan lang ha ketika si nang ba ketika program jungi ka long ka job to kendiat harudi bat ki program jong kenika Carnival Fest ka jungi kaban sesang ha ka arpunyo arpupra bat arpnai terik umi arajar arpusan ha ka arpunyo terik min pli ya ketika program jungi ha ka por live ji no paisi ti haka arpu pra terik pade kandon ka dancing competition haka ba ka registration nam da ka dancing competition kalong san spa dingka iwi nong shan but ka prize nam da ka dancing competition kan long chipo jar first prize second pade san hajar but third prize lai hajar nangta haka te ka si haka por pra baje kan donru ka bumper house but ka tiket nam da ka bumper house kan long sanpo tingka per sheet bat aspa dika nakabenta ka full sheet nangta ha ka arpu khandai terik pade kandon ka final round jong ka dancing competition nangta kandon ru ka bumper house ka ba sanpo hajar ha ka arpu khandai terik bat ya ka tiket ka long hi kumju sanpo dika per tiket bat aspa dika full sheet nangta ha ka tiga si mindon ru ki artist iba paunam jong ka ri khasi ka jungi iban wan bat full sheet persinga ngi kum iba kraw umdor nangta i samla Munich nangta i samla Walter Walang
samla otei bat gindon ru ka DJ night ya ketiga janmet bat bangin sa pensit di cinganya ki pai ba baro iban masaki ya ketiga program ko jumi di sasisen na khot nga we repi baro i nong chong chnong jok sling nang taki pramarjan bat repi baro ki ba na ka thai ri bhoi bat na ki we ki chaka ma pinwan bat saki lang bat ban pensit di cinganya ketiga program jumi nang ba ketiga program jumi kan long ka ba ya be ya repi bat ka ba seiso publish bo. Admission open Kapathar Khama Model Degree College, Ribhoi District, ka khot admission na kabanta ka PA first semester, ka lat bahajan na kabanta ki samla pule, na kabanta ki jingtip ki babanya, phun hau number, pra iwe lai iwe pra not san ar khandai not, lani pra lai nyo not pra san riu khandai san. Kini kide ki kor komputer, ki ba internet bador badar, ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong Po Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera ka shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway lai arnot sau pra san sau. Lani pra lai nyo ar nyo sau ar riu nyo. Pidon kam projector ban peni film. Ni pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi. Pun singi ni ai wai shapi. Pra nyo lai iway, kendai riu iway ar nyo lai.